Fil-bini tal-Parlament laqa il-Kumitat tal-PAC Network minn madwar il-Commonwealth fejn matula ġew diskussi bosta temi importanti. Fosthom networking aħjar fuq l-iskrutinju li għandu jsir fuq il-Gvern u n-nefqat ta' fondi pubbliċi. Din il-konferenza li hija maqsuma fuq jumejn qed tixbor fiha il-gruppi mill-Commonwealth u chairpersons minn pajjiżi varji li xi darba kienu parti mir-Renju Unit. Dan minħabba il-kunċett ta' PAC kien żviluppa fil-House of Commons u nxteret madwar il-Commonwealth inkluż f'Malta. Dawk preżenti diskutew idejat kif il-Gvern jista' jimmaniġġja n-nefqa tiegħu aħjar f'pajjiżna. Fil-ftuħ tal-konferenza tkellmu l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia kif ukoll ix-Shadow Minister għall-Intern u s-Sigurtà Derin Karabot li huwa wkoll iċ-Chairperson preżenti tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Dawk preżenti kienu indirizzati anke mill-membru Malti fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri George Hisler. Fil-Parlament attendew ukoll delegazzjonijiet barranin u l-ex-chairperson tal-PAC Charles Manjon u Tonio Fenek li serva bħala l-ewwel chair tal-gruppi kollha li rappreżentaw il-PACs fil-parlamenti vari.